Mbia mono abararia samarieta ngoro Lamex Square Onyanja manyekanete bune nana ndomo MCA we ward ya Itibo lero lianyarire koba rituko rinene ase korunonye nachagete oborai ntanya korora ituko ria omogoko buna rituko ria rero ase twahostiri omowaziri wa education Julius Ogamba wea omojumbe one onotumokirango Josh Nyamuko nera no arenge naba PS bonse barenge present ngiraneria abachumbe bonse bagusi yabo Cherusa yabo Sero yabo Steve Mogaka aso gwanja buna university etiga ebere kia Bonyoro omogoko ito no MCA we ward ya university go Jacoba twatwara omogoko because no vice chancellor Kisii University Ogech nanyara gotwashu abune university yubune kwaga chuga by next year abune koeraiga nanyara gotwachi kozi sano the UL School of Education, School of Medicine, Information Science and Technology, School of Agriculture, ase chikosi chate baisano echiona gichirabe chikoba delivered ase school ya Nyamira University asogo chakera nando taibotambe chiskuru karo chigo chaka ne chikosi sato lakini intuotwa 5 courses chigo chaka ase university yaito ya Kiabonyaro ngiraneria abantu bonse baitibo ward ngiraneria abantu bonse banotumogirango na Nyamire ngimambia mono asogo soka so bonge na anda soko baba fumilivu because yono mwana tu abere tukuganyama tukamange ocha koiboru rituko ria rero mbateba baire chi architecture ne chi quantity surveyor na nomo structural engineer baru asensemo ya Kisii University au bachorete chi plan ya chi university baba teiba baire 2 weeks alafu naande bacha korigereri erinde tare 22 tochego twara go break ground bono gotiga toba baremerari twanje buna bone university yaito yabeire ase Kiabonyaru ase birengererio byo mu governor Nyagarama abegete birengeri bya agatana tigecha keri gugabu ntebi no mochumbone ase gasi akore tirelessly nande tabasa korosa ebindo nebinge toganeiri no tumugirango tari university yoka no NH unity 1200 ruta promise tiekerugo Nyamira National Polytechnic tiri tajitiga nande toge erinde tunyare gokonya abantu baito asogwamo igase rituko ria rero tigangira nerikero monto generally mbia mono na mogoko mbwate tukunyara kwera otherwise no nje na tebire na asobo gambi bwane korana nkoegwe National Polytechnic na irwe a university ego Jacob even an international university I'm a grateful man ngote yanto baito mbia mono ndo nataka gote ya bantu baito ntuate bigugari bune university ego chaka no waziri na confirm in fact no ene ramwe korunyaramba yaenda gochikia Bonyaru yaenda mbaka Getare gochirogoro in fact ogosankie pareri yabe kirwerami igamagenderero boniga naria gocha mwaiguna no buri mubwarenge 700 boniga oboko minyoka bosoe mbaka goika almost mbaka 3 million asengenje yobuya bwe university nande university gento kendera akonya abantu baito ne chigasi chirimwe guchia kwanu abuna abantu baito batange kwawe priority yokonyora chigasi echi chiranyare gokonya abantu baito ndobwata chi doctor ndobwata chi professor ndobwata mbaka abantu boko still abantu abo babeira around ochaka gosoma na gokonyora chigasi ase university yetu ya Kiabonyoro mama iga State House toe mheshimiwa Ogamba waziri hii project vile imepeanwa wewe uhakikishe tumemaliza aino mwana itunka na endelenga abantu boko na barabo toe bono ingenda gete mukwani ruta ari State House aiwe ngandu ate batu wa mukwani mwachire to mukwani Arambe Mheshimiwa Rais tamu ni mbili kwa wale watu ambao wameanza kutowaganya kwa mzingi wa nyumba ili watutawale kwa ukoloni kesho. Walituweka mkoloni mambo leo, sasa wanataka utuweka ukoloni mambo kesho.
Nyasaye tigaba konya abantu bamintu ndo wajera na tobaga nupi taibo. Asante. Asante. Mosiko speaker takwane tibia. Asante Mheshimiwa mbunge, kwanza shukrani sana kwa kutualika hapa. Asante sana. Huyu anaitwa Mada, anatafuta kiti ya MCA pale Kerenyo. Huyu Ayubu Tumbo anatafuta kiti kwa hizi viti zilitangazwa kule Nyansiongo. So tarehe 27 utangoja. Asante, mkaeni. Hapa ni Mheshimiwa Abigail Martin, nominated Fort Kenya. Hapa ni Mheshimiwa Lydia Musiere, nominated Fort Kenya. Hapa wewe utakuja wa mwisho. Hapa ni Mheshimiwa Mala Marwa, nominated. Hapana, usi wa UD ANC. Asante sana. Oh, ilimezwa. Ananiambia ilimezwa na UDA. Karibu sana. Mheshimiwa hapa kuna mambo. Mheshimiwa Doris Nyamanga anaitwa Simba Chike, nominated UDA. Tunaishi naye pale Kerenyo. Hawa ndio MCA wawili ambao wanahusika na area hii. Mheshimiwa Penecha, Mheshimiwa wa Kiabonyoru, Mheshimiwa ndugu yangu narue nana gona aligaka wadevile ya bada ene nana. Mheshimiwa Lameki Square representing Tibo Ward, karibu sana. Usina tebe tenga mande gerana mege tembe na yura yegase moyo mande geraka yai moya letire ngobabu atiranete e president ingo ya mono. Mheshimiwa mbunge, ndugu yangu Josh Nyamogo, nasema Mungu akubariki sana. Ile safari umetembea wakiego tele mutembenie mwangelinde kesukunde kwa ni maengo megerero motwe. Tumekuja hapa siku ya leo. Mheshimiwa mbunge, asante sana kwa kazi ambayo umefanya, na tunashukuru. Waziri, asante. Kama hii ndiye ile uongo wanasema Ruto ako nayo, asante, atuongezee ingine. Ruto si amefanya vizuri? Mimi nawaambia hakika hiyo hapo tutakuja. Mimi nawaambia hakika Rais wa Jamhuri ya Kenya anao mpangilio. Alikuwa amesaidia watu wa Homa Bay, amekuja kidogo, amefika Kisii, akipanda kutoka Kisii amefika Nyamira. Saigeti Nyamira? Ruto ikiwa Nyamira saigeti? Wate wanto akasiasa. Baki ngali bagandu temboto iga nganu.